Kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Lixchalahik li Jesús li Crist jokain nakikwang. Agtzawambil lix María lixna li Jesús xpan la José utohmajiak nakashon rikin. Kikanak sa juam xpan li Santil Musekej. La José lixbelom aan jun li kwin ktik xor inka kiraj sa chbax lokalish María. Jokanak kiraj raj xkanabankil sa mukmo. Utnak agpok sa xol xpanunkil ain lix ángel li kakwa kixkotrip chiru sa xmat utkixche. José, ralalat lak David, matkauslak chixkampalish María chokakushakil, xpanak li siyajenak li kin aan, reli Santil Musekej. Taakwan jush kulaalut Jesús taakechok xkaba, xpanak tixkolish tenamit chirulish maaken. Chixkunil aanki kolman renak kitzaklok gruli tiebil chakxpan li kakwa tixkumare li profet. Teomak retal, lituk ishtakuan sa yuang, narala jun likulal, ute Manuel te esquechos kaba, chijalbilu naranashye, y Dios jikin. Nakkiajru la José sa xmat kixpano jo kitakla kwi xpanish ángel li kakwa utkixkam lix María chokrishakil. Ratin likakwa